Asantemanya bi before dia, Asantemanya and this for so dia. Yen neba ko ye wo man ba niema ekoso temdidie sebi wo timi wa kamin sema etwago ekoso wo man mu no ye de ho a beboa yen yebetime siesie Asanteman ene opani ne ka opani bona kan ye no so wote ye emre Otumfuo so wodi jiska ya konfono chehwa de mo ensem ya sefe so mo ka kire no asefem nsem mo ka kire no nya bi ni mo di Asanteman atem di Otumfuo to no so wo sika wote sika dwa so anu ntimi yese ye pe ye ne ye ho nana krobe Asante kotoko ye pe autonomy for Asanteman wadawroma ni die mu ara esrew pa yanti ya wonfuro mu nchen na Asanteman ne ho na Asanteman ya krabehwe na Asanteman enbedimu ewo Ghana krodio yose yenim se Asanteman so yenim wase da sikadwati ase yenim wase da autonomy for Asante Region autonomy for Asante Region autonomy for Asante Region from this time ko yibe hiana no afri krobia Asante kotoko no Abusie tini yesay eno one so tvgh I didn't so tvgh so when you subscribe channel subscribe sisi no like no comment no share the ama afufro nso anya pie de ahwe mo so fi kokola aska magima konwa matena se ne dey ene me kofa hen ene me ko Canada e ko abrochi mem Canada ene Asanteman kuta wodie bi ene ebe yihu security kakra de akere mu nti mo ntam chuku na munti na me befre me bra pani baako ya wo Canada abrochimem ode nsem bi atudwa pen ne pese ode onu anum to esika akumyejin kwakuo num onu anum to no kire mu kire ne ye hwede ye bekwa kosie na ye mpre no mu ne nyan se bi wotin wakame na wiye di wiatem ye ese ne mpre no mu nse no beboa ye pepepe tebusia dinaso din na yenko eye yebra opani kwadwo bona ho ewo Canada abrochimem yenkodi nkomo emra sisia Open kasi mema watching one pay. Me Josu. Ne pa jona efie bokọ de. Ba cho na ko pada Roma. Ye do ba de ase. Se me ni Mr. Kojobo na e ka sei. Ba cho an Mr. Kojobo na am wo Canada Toronto. Piao. Yo, ye be sa ma akọ ba bio. E wo so TV so. E be se emre kakra ni niema bi koso wo Ghana ha eni Asanteman mu sebe watimi wakame bi ni Asante ne bono ne sebe other tribes na wo ha no sebe aya atemdidie we fa we hinis no odina tem we ese no odina tem na we na menam tentafide nsu ana mekoto o video bi a waye eno kwa ye audio na picture da so na mitie ye no ensem na wo kan asem mamu odu pa se yenyai atemdidie na Asanteman yenya atemdidie no na watimi wakame ne ye demonstration no ye be demonstration yenya demonstration fa empre autonomy ananye sanete matraye dokure pepepe enti wadaro we de manya we de opani wanka se bobom nkyiremu na wakyiremu akyem ne aniso ne ho wonya ye enti opese ye saa de be boa Asanteman no na wakyiremu akyere wadaro ma e wo so TV so Menasina metia watie fo nyina ye so TV ya je wo so pa metia obia na the masses setembia mo support all the media for especially what my be no kure amai na o mo pa wenju mama ne bo o mo kan ne ma be bo amai no ka bo no akopo yisra bu nyina ya dase mo sa ma se buya no kure se o nya ma ye odu bi sa na de ma ba san say ina Ghana but I'm say Ghana for na minimum say no when na beto ho no I dey be as a first time eba uma na ba uma so na akoto eju kakra uma na asa aba oba uma na asa ko echi no I be say nya dia na me saka say Ghana kro no ya wale ye ho sa bu hu Asante ne bia ne yere eye bruni sa ana obehu ebruni na eye Asante ti no adentina e ba se ye chichi ye musa obehu se anwani na bia ne kuru ye Asante sa pepepe ana nkani na bia ne ye so nti ya afrafra obehu fantini na bia ne kuru ye Asante na sa pepepe abo so nti na bo ye di buja fra ri ansa sa na de nchi chemu na we se na adu atemdie na sebe ya hemfo mpanimfo mo da ya no na di wo manim
can the emphasis will be about to say. Sabi Ebusiano, Wabusia, Fuminabu, Nipa Babu, Infima, would do that the Bagono. Sir. I have French and English. I told you I'm in Timothy by French for them. But almost much a Samarama, Asumbu, won't say when you say we are French in the way English in a sense. I'm a Ubiat also. So, and I'm sharing so nice, and my home say French bono. It's what I'm on track. Omo was Shabia, Omo Canada government in Asha, just say, Omo ya Canadians there, but Omo do also. Oh, okay. Omo do almost the same. We are Omo like Waku. Yes, sir, Omo Chimbi, normal defendi, and opening Wadaroma. Yanko Chika Crab Mamina. Say Montreal, what the young cock, I'm naming Lan Mukateka, Wadaroma. Okay, and Montreal, Canada, a French country, Miss Canada. Oh, okay. Only British meaning about Canada assassin. If you go by only they come back Canada assassin, so answer British over joining. But Naka, I'd say, means once was a French and English, there's a big difference. And so much me about Atimatra matches will be at in one say, one thing to Kabia say we are French, the way English in Bia was as usual. Then you have some young one. You talk about one to send away French demand to Mano, where English demand to Mano will be and Casamonobi. I just sent Chassia Wumupa. Manina, Coach Manchester and said, French for no, Master and Riga to whom could say, you can't Canada, but you're good year, any near my one. It's been for the United Canada buying no moon and yet your very no better. You need them also. It's easy, a bit maybe a mamma 40% federal government, you know. Now you're for 60%. Near the 60% let's say crew, 40% say the mamma, so yes, be the mamma. Still, a federal government in Ubin should abort a crew buying a young month. And I did be a federal government with my eyes away, Obeyama. No more provincial government, almost I almost here. And to back to Yanama, to be our hapa, I want to make two name account near that. And so, cast a big difference in the bar. If you go by a real French and English, no more rather, because we just said the colonialism of now, French for Africa wouldn't be English. And so, I don't know any Babako, and so back Canada, how Oma Campo, how much you come out, some Jew, how in Tokabia, and join to be anywhere. Won't this be you be at French in Yabwa, and English in Yabwa, and a French in and English in you to know. Obiat in also, Obiat, and I French for no English promise to be so Canada, Alberta, almost at you more oil, almost so, or more, you know, almost the whole Canada for in China, Japan, almost at the Guam province, not the some of the federal government, it's a machine in themselves. That's how possible, yeah. So the same thing they beat my Ghana because Ghana crew no. Sabi Ubia on Asase Otiso. Sabi Uya Asante Region, more Asante Region Asaseso. Uyo Greater Accra, more Greater Accra Asaseso. Na Sabi, Timi was in the Ohona Tim Yanaba, na American no go na China Titi Pantemono. I don't know Yentimi autonomy ma Asante Region because Asante Region a province be Ghana and a region be a Tembia man for Bo Mudi Castle. I can't say Asante Region, a mamma for Domana, and the credit is a wound to the coastal. So, but Mikamas and be said, if we are saying you want now, who war assassin, a Crubiano, tribe be or how would do Mudaumano, sir. And Nakopo, and she say, and Namina Shishan, sir. It is some American, so person who agree with my Oko China. Once a tribe, Mano. Oko India, the same thing. Oko Pakistan, baby, just the same to Japan. Even Britain, Britain for now, we will colonize, you know. Oko man, and you mean I had to travel you on my Daomano. Oh, okay. Say English tribal, there was Scottish. So, advanced dominate, and I want to say, it's only Ghana, man. I can't assassin, so Omuka can't Casavo. Sir, sir. It's a Jacopo, it's a share was a shading. It's a minnow, which is tested a Pamno, I know, but the Biatem, the DNA, everybody, no Otumfuo, and I'm a moon, Macasta. No mood in the new year from Asama Empata, it's a you know. I had me. A teeny person also. Papa, no, Papa said that the tea, say the
can be. How about can be? Until no Otumfuo. In empire, you choose when you are holding energy. Near country, and no Otumfuo say, Sena and Adaruma. Only autonomy and Asante man. Or the Maya, you are gonna foster there, but you been a home to be Kakani, as some Jaka Asante Region, or especially your good year, any near my wall or Asante Region. A banner, so you are not a fuck, not the open or the Maya, and the Asante Region. It's a Ghana for Nankasa to me cancer. You couldn't more time, no would the atom. Oh, once you do it, but until you feel hope one can I don't have the chance to go for them. oh, so Kumasi didn't so no would the atoms and so one on Babedi Jaco. Kumasi, where would you want and one from Krumedi Jaco? Very good. So, and not the air before they say, I don't kind of Mako Otumfuo this on Asante, and Otumfuo when you get taxi. Oh, oh. The tax are among food and go to for a car by one time. So, not just a for the bit to my farmer. So, before you have any day, I was done as Santamano, but you see, as someone a man of hope. Sir, a man who will be with Timachi, she could wear any other tigan and say, I have a house of my 2 years. Otumfuo to our who say, I buy another boy, she could must see. I was 16 provinces are moving to Ghana and 16 regions. The mobile tank there, Kumasi Hospital. And so I buy no, Obia in any, and I buy no, Abba, and so when you will be a fee, Otumfuo the best residents, say, Yamuano, no places, Kumasi G. I do not know Otumfuo Juma. I can hear my Abana Juma. And so I'm not for a crying man with you flap with CBC or Tamano. Nakaho, Takraka. What do you mean, Mano? I just mean I just almost I can't deal for say someone I'm some Muska and Mugui. I feel much as I said one day of a calf from watch there. Pa. I didn't know Otumfuo Juma. Not so of one so I'm most of man of crime in here. And yet, most also there, Mama did not come to say, I'm trouble, Mamma. Now, Momoya, government, Umbe, now, about Saturday, and after some much rich Otumfuo Siska, and was CCG, and you're not giving here, sir, young autonomy now, Otumfuo, and find your wrong. About Sunday, I tell you once because some government, G, I say, Kumasi, Bunamo, Muslims, Moya, by Monamu taxes, Scabia, Bamo, no tomb for the best ABCC, because I do time I say, soon near what the title to which no autonomy, my Asante mine. Or Jimaya, is it a similar business sample to the Obuas, almost sell good in any man. Oh, Saturday, Saturday, Bantama, now, open him say, a good cassia to Obuas in us or Boasa Quanye. Maybe check one more time. So, and I'm because Saturday man was a casa, as I make it a Casanaka, Kumasi for starting here, Kumasi air person in Dubai. Oh, Ghana Kumasi, and how it means you a chain to buy because there were good days was cut to buy, and now you don't want to say your woman, good governance. What I said, so no, I can't be Kumasi the Cabassia Sopa, and the Sia so any. I'm a sissy man, Monaka will be a client poison, Mukumutan, Kumasi Bon Kumasa. So, you know, my best can free my name on the conquering, Moon Sissy man, no must have be at Tamaka. So, and I make a politician also. Number one enemy. Papa, Nancy, our parliament, they see all the more. You never cook us or I can't casa. I Asante Atama will go MP no. Or he come from Pong, yeah. Parliament. So, Obias of a from Casa, but people say, and then the customer Ghana for motion in the Mushe. The parliament no go on, and the poem goes at 270 whatever, 275. Uncle Parliament will be better 20 years. On Casada. On Casa. Rofuno or Capel or Canada Yabas. Sir, to be a man in the money group parliament on the person I want to Casa. Can be you. There's a very long time on Casso. Paso Casapi downside, but Macasa. But Rofuti, I'm up for annual. Will be in Casada parliament. So, but the Casa or Monca, I can't Casa. I can't Unyano, my bow, be able to make an Akasa. So, let us say, any year that I am HCC at home. So, I brought from kind of also. I never for Fabio. Oh, and the Omon Cabo for Fabio, brought for them Tassu. What forces in your Casa? What forces in your Casa? And your Casa. And I still couldn't know. It could be a diplopia, almost
kasa ne and the develop chrono dom kasa and say be chrono wo kasa mako ekubia wo kasa bebe wo chrono ekubia wo gase bia kasa mako na ho and so yeden a na mo yi kasa mako a omo be dominate no mo de abu omo man and to be a kind from kasa onko hu se ekuru na mayen kasa yem kwa na British for betete at say kablofo British for mo titi nkuru bebe wo bia say India for na British for betete omo Chinese British for betete omo say ye no nya ya de kro but I don't know to do from kasa I tried they will school from day nursery up to university but before now British for the job so that omo enchen e omo city na my sias be ye adwuma say be odi utwi kasa odi okrom kasa chiro bia de a nipa no etas we pa what me express in there John na so mo ko fa before when broni pa no ka before we na won chase ma wo ka kusi say kasa wo jitu mo chase ye that ye ho ye that I went to autonomy there say anya sa de ne dia openi ye bet emwa Otumfuo penimu na ko pon bishop no ayemre ana wanim say akonya so no baby yin ni pe friso kopem say na ko be frɛ no so e be no be na kwa bo no ayemra ye be sa tietie no na kumasi o na Otumfuo na o kumasi ba sa o ke o dwendwe no no ne ye de ha na dwen ye autonomy a ye be nya structure bia Otumfuo betimi yin na ampa kwa hye obi a onu se kumasi man me dia hye won sa o hwe so a atambia ye beto ababi ano ye dim se ye yin pa foforo bia ma na be man so e be mo kumasi tumpon na de na me gese ma ye tape bia ma chechire mu se autonomy no Asante ni betimi busa YouTube no ma chire ma chire ba obetimi aje kumasi panyi kumasi me me say ma se mu se bia ji Asante fo nkwa na ese obudi kumasi so chire mu se obi e wo kumasi Asante so bia a wo evidence e wo Asante so no utimi de kumasi enim it is said we are amrani o we are fantini o we are pepeni o we are pruni o wo kumasi me enim kwa ye wo tu kumasi Asante so a ye twa from wa kumasi Asante so a wo kumasi ni yeah, okay. Baby, ya wo order free. So eti ndele yesi aje amanfo tumo kumase ya wo musi zongo ya wo anraga ya wo fantinu ta pepe yeti ya mwase the whole Ghana baby no ma shan sa o mutima wo bi nya ne bro no say ya wo nko be den ko say Asante manye e wo Ghana group but o ba Asante Region o bonya group ya kasafo a ya mo tebre wo so ati I do maybe autonomy we no say yetimetri e body e ni jam before to lo mo hye ni ya e nhira ene ahoto na beba ye nyina na Ghana man kwa bosu betumpon na me saka say betu ado say anye se bia komase fo nkwa na Asante fo nkwa na me ka kire mo say wo mo nyi sade we ka wo a enka na so bi say enka fo mutima say autonomy ama mo nso a mo betima pepenye mo nim say ye pe wo tu for di enim a say bo no so na ese odi enim mo so betu pepenye pa ma obedi mo ma ya ama mo because Canada ha no no you Montreal for Quebec for one of my two. Yes, province no bear you know send me as account. So I will do also. Better Canada, English province. That's all do also. So you know the commercial for autonomy now. I don't just say open to me Ghana man. Wow, to be it's now said to be presenting myself. I'm one for some home so no more to read the most. So I say, Matthias, every time. Na say ba ko we nya se be ti mo say Asante for person mo ti mo no ye be Ghana for say but ye be di e so say de e ye mre mo no e be for autonomy no that's it so and I say apan no mo government report no onye responsible a ye ti nya didi kru ni sika de some so pe mu man no o mo nya responsible o mo di kan perform so o mo ti mu man no e di the man kan kru be autonomy kru no e be ma responsibility na kom so mpo so ati nka aboa wo mo because they say no mu jiji scan na o mu timi fa nhwe man nti se be say komase for no atimi jiji that be 60% be boy ho a man pressure that so ma komase so be pa ya ti le be ma o me jiji scan no wasa we sin se ni ye ani sika die basaba ama che se nyina ye ho beto akwantu a na ye wo fa asem for ni ye nyan kuma mo na ma no nam desert so tu kwan e ko pre o gogo nya so be ka e be say o ma na so ho to na djuma wo ha o kwanye fa bi nko ba bia no na ma me dis ade ne ba esre be ya yina ye fa ya ho de mo se be sa Asante ni bia sa ne ma e koso no ha no bia no on pa sa autonomy no nto na no ne ye nka ne ye fa no munya adwuma mo ni autonomy ma ye
ye decide no kwa Otumfuo obeti otia obeti asia boy because ono na Otumfuo what can happen it would must not make it would him say possible would you mean and see a catch ba or because you won't say no kwen e ka no obeti why would you any so ayi tabeka and that be na make in so and that be Ghana for beka so mo chama easy but omu ni choice bi a dey ho Monty Ninka Sabon play my for your good year, boy, settle now, you know, better say, I share come. So, when the Casa, I better assume you can say a tea and walk baby. I Ghana for sale, but just say your good dinner was assassin. I say near this is assassin. So, myself, hope a funny man, why you brag, good, you almost almost fake. That's a 10% penalty, you didn't break Ghana government. But 10% government, what you know, still don't be coming. I say the government. I person send a besu commercial force. Can be say assassin ko. Yes, say assassin na omo dis kan ye nyama omo so do mo fe. So, o get 10% a 1% ko banya do le be commercial abisisi ho. 10% o do mo enso no. Ana obeka so obebre obeti wan ba so ho. Fe obuase ene nkuru bebrebe so ho ye wo kuku ye obibi ye wo nyama bebrebe timba ye nya wa assassin mem. Enso o ma me kula tantan say o di atam. E kwan kura ye Kumasi fin, kumasi kankan. Ni na ba say, ya ba bo ni na ma na ba say. Ni Otumfuo da ma na ba say. Otumfuo ye obi anye je tax ma no. Me da se. Adampo yi da dem pa ko Otumfuo o menhia. Eye pa. So etino, mo me fa ya ho den. Na opani, ye nya say, ye be dem say, wudi ma to me du bi ma no ya tro ni adade no. En ko si ba bia, identity mu na e ba. E ko awale. Abuchira no say sa do ma asemu ya meken. E gudi be bibra awale ba abuchira. Wow. Ko ni yire na ma trate over 20 years. That is say we must do a go awale. That is basa. Wow. And you nice. And you nice. So it's opening and you the pastor wa frame me. I want to kwenya say me so adwene e was ade no. Na me so me say adwene che papa. Eye pa. Ebi ni say wo ka say bio sa do ma hene do ma ntokwa ne asante ntokwa egu nkofo wade ye wo. Me metie say menim say egu bia wade ye wa kontum. So ho. Kupa titi na mfuo mtuntem titi na mfuo ntem ankasa so ye boni bo abrochi pa we yakwem so eso amanfo ka wo fa na odi bra penyi kanu kure kumasi manimu hwe aye brunfo e wasa asase so obi kan bi nche obi ase penyi kumasi ni bebrebe ye nya e tuba ba ka me say so na so odi ni chebu ba na wudi kumasi fo atemati say as a brunfo mpo ba kokko ni asase so so ni bebrebe wasase so mo ye brunfo so e pasa na say the time na ma ye ho so na so ye ni afo ade government here akwan asema make mo na ase Ghana because tete no na eni Burumbia na eni Asante Region na ye group baako ba me ko na bi chemu ba me ko chemu na o ma to so saa na ba me fra wo Burumbia for region me fra Asante Region me fra Osei so ense yi pa baako so politicians no the twaba no ma betiti entem e na wempi whatsapp we free ha wo ye say intimate man no o dis ado mo ke tira bo musa na afela so emfie na bia be ba no ma ye se emfie na no so no ma say e dey disturb ye to aba na no ya turi ade ti ya and no mo ka one e be flag bearer for 2028 ade hadwen pa hadwen autonomy na say e faje o pa ni ti mo kuta ayi media na mo ka say mo modern na mo fa ma ho de nko ho de bia na de bia be ha adwebe ko so man bia no e ko say complain bia no say ye mo ya no ka na autonomy na so ji maye na o ye kaka na beti ye be sha asia ye ho flyers nyina be ye flyers nyina God bless you me wa ha no mo kampo no my imagine say me penipa bia ka me ho na mo tell mo Ghana no e be do be she beti ma organize demonstration bia ye be dedicate for autonomy na ye be ba na be boa mo na mo tima demonstration e ni fa du podom ko jamen hia dom kuta placard say na ye nya autonomy for Asante Region e be ko na asum na beti on so be kwa mi so enti no me fi say na be boa ye nyina ma asum bia ba because just ada de bia tem die be ko so sa ba sa enye nice e pe nyini na ye die ni mo ye pom sa ye ma yia ko lank de kite ba musia so akwa ya wo na wo de be 8 years o jio Otie. But I wish I just Otie. I forgot you know when you say we are separate for yeah, any problem. Yes, no be any problem. Any problem. Yeah, and you have for so after I got to share Bruni by or so I say was no free bro me dey mean I didn't pass. So and you never back Ghana can have a benefit of home. Benefit because
Kumasi ya Ghana ye. Kumasi ye fa Ghana ye pe. Ejuma be ku Kumasi Ghana na enya ejuma no. Because Ghana kure na wo no. Nipa bia owo ekuro mu bia bi Kumasi asase no so. So o aso twe wo mu. Obi aso obi mpamo bi say wo ye owo ana wo ye sei ni ja na obetre Kumasi. Yenye dikrada, yenye ntitimu. So eti no panyi me da wase pa na mo fa ya ho odin hye sa de. Ye be ye ho adwuma. Ena enye wi nkomesa atoso afre o ye bedi nkomo na otwi mu kra no we se besa ka ho asem bi wa mate ye pushi ye bedi ho nkomo se no me ne okete chie free fa mu nyina akasa okay na petama o mo beso mo present sa presentation we mate se o mu nyina be present enti do idea is in idea energy post enye ni baba ko pen so de bro no na ese enti me bo de bro no enti na ko po nshira ba se what take initiative ya on so ro wudi muduma me pa cho mate na ko nshira ba na no se the game na ida ye pe na chance no e nya to beti be nya ma na ko be kwa wi ye pa nya minti be ye minti be ye so ye fa energy no ko ye energy no ko horuma e bia oba pe ni mama tam ya ye beti be nya sa autonomy no because ye ka se ye twin mo aban fofo aba debi ye de no nshia sa se bi beti ba ka se na Asante for the MPP for all the man make us anya de ene do meka ko ba de bia MPP ba Ghana no de do ye makuma ase MPP de be pa no ye makuma ase an do be ka se MPP wa anya hwe obi am wa ye ko mu ka so mu promise se o be sa high rises bridges over 5 of them sa yes o ma nje ba ko kra pa ma ye so de na che MPP ye kuma se party when the occasion MPP come to party I me feel say any musuo party man because on ba ba ni ma ye o mo fi ye o NDC put make us come o mo di mo ni hwe kuma se MPP ba o de no ye me kuma se 8 years o ma trans 8 years o ma me say o mo anya hwe crofo market o mo sial gu odada so many years enka mo takre mo mu kra nko ye mo adwuma wickedness na ye hilliers they are wicked we are wicked o ahu tonye ma mo dia ba be bo mo mo mfiri wa se dwum na mo bi ja kwa enko bejina kwa beton de mate autonomy ya meken da ke yo autonomy aka wo se krofo mu dwum na ke bete kise na ya fese ko ya da ni wanya bo ya be ko wase bo ka so mu dwum ni bisu bia ke beti mai because you sky beti ni ya ni tam sky na ko ma ba ni sky ya do orupe na de open or de ba be sisi ya ma no dia enko yi sa ada agudi ni fi asase so yakofo na shire ba ade odi ache yo and dey for so dey free so e be try wi sa ni ya bom kokora guko e na mo ni na mo abeto sa dey for the bia bia ketu e be Asante for ha adwene Asante for yi say make sense kra ye pe autonomy no na ntimi ni ye ho so di ho so sa respect dey beba ntimi ni na be ya tap say ekro mo tai ada ekro mo bon e ba sa ni e be sisi ekro ma me ho so e ni di ye ho so eti aya de ho anya de be aye mususem bia e ho e bi mu ye yebeda wase say ja wo so wonya mrede an ya twetwe sa nkomo yi na yeso yebebo hu dawuro yi papa fiti na ekwe yebebo hu dawuro na ye nhwe de mpemso bitima yede ma Asante man mo ba na mo da ye mo bondo ya mo da ye mo yi mo national anthem autonomy no na ye kan to se bo bitima ma dey sa ye de kan to ye de be na ye se ye kan autonomy ye di bosomi o na ye kan ye ko bosomi mi enson e ko bosomi na mo ti ye kan autonomy no because Kumasi the ben nutna anti Kumasi ye be pushi sa na e be ko mate e be ko energy na ye de ko twika e ko no ti run about ye see ye bro en ko food ya se o mo ke cancer mo fun tre o mo Otumfuo no ye fa nko sa autonomy so mate ye be da se eye opani wadaro odi ni bio wadaro ma mi kojo bona advance bona na sa media police TV media police TV me so to be a media sabeto to ntinte ma me so me de boa ma se de bia yin na boa ye me pa cho mate kojo bona opani kojo bona so a me ha yo ene ye beda wase pa so wonya mre ni ahwehwe nkomo ye besa no akasa akire mate bi so bi da wo so tie fo so ase pa so mo nyamre nso mo tie na mi di se obi o tie bia no obefa se mu no so ade atona no so akachi unu e bi sa se mo de sa Kumasi fo ye bitima nya autonomy a ye ne be di ye ho so a se bi ye ma ye bitima sisi Kumasi ma ye obi fa be di atam se ye ma ye mo ma ye kru mo e fin
because it's kind of masa moment this kind of feeling some corner masa be dia tam say you man mu efin sa that's not say quite say by it's kind of ma Otumfuo as mu di na tam na mu Otumfuo di na ta so na by no this kind of the Allah mu aban ni say one way and obi kan asem bia si wo Ghana ba bia ni Otumfuo di but asem be si come say Otumfuo na ngoye asem si Ghana ba bia ya aban asem aban be di hu djuma but asem be si come say bia no Otumfuo ni Otumfuo di Otumfuo so you tax bia you first one nti ade no autonomy no is the solution no abeboa ya ma yi nyare ho atoye me pa chomate ene ye beda wase do besia ai da se ne besa atwa so yo ye besa kasa yo abusuafo eye ye papa baako ya de nyina ebra pani ye papa bibia no Mr. Adanse Bona ai didi pani kodo ore kan yen kana Adanse Bona ai ya o mi osawo tell ne friend media police ai ewo hono ma utade nso bi so pa wore ne nyane na twetwe nkomo no ai wore ne nyane twetwe nkomo afa eye autonomy ye hwehwede ama asanteman no ai ye hwe autonomy de ma asanteman one ye wo se wo pese ye nyina ne se asanteman ye ne ye ho emfiri enema bi nsam asanteman ye ne ye ho autonomy for asanteman Asante Region now autonomy for Asante Region now this time no ye hia Asante Region ye fa ahodie ai Otumfuo hwe sikasem so onye bibia ma yen ye hia ban bia sa ban bi bebam no be kasa ma yen no bibia ma yen ye hia sokro bia Asante kotoko efiti na ekoi ise atemidie na omudi nipo omo kase o omo na ye kurom ebon Asante Region nya papa Asante Region ye sei ensiese Asante Region no sa kasa ne yi nyana na Otumfuo na wadawro mo kro bia Asante kotoko ye bo dia bo mamuso ana ye serew ye pe autonomy for Asante Region ai na yenye ni ye ho so enya aba bi ne bedi ye ho so ma ye na asantemanya krabehwe wati ase ne nipa na sebi osore odi asante atem odi asantemanya atem edi kro bi Asante kotoko asem no kotoko asem no na onu ade ni aba behwe bi na obamu se yes afidie asanteman sebi o na ye dai man ampa nti ebesere kro bi Asante kotoko nana wonana no mu kasa o nana unana no mo kasa yesrese yepe autonomy for Asante Region yesrese yepe autonomy for Asante Region na samini wogide saade we say no sabe president oteso opportunity maye obeji atum Asanteman nya before dia Asanteman nya before ndc for so dia yenye baako ne wo man nim ba niema ekoso etwa egu na ya temdidie sebi watimi wakabi nsema etwa gu ekoso wo man ni mu no ye de ho a beboa yen yibetime siesie Asanteman ene opani ni ka opani bona kan ye no so wote ye emre Otumfuo so wodi diska ya konfono chehwe de omus ensem nya sefe so mo ka kire no asefem nsem mo ka kire no ne nya bi ni mo di Asanteman atem di Otumfuo to no so wo sika otesika dwa so ana wontimi nyese ye pe ye ne ye ho nana krobia Asante kotoko ye pe autonomy for Asanteman wadawroma ni die mu ara esrew pa je ye ho ye nti ye ho mfuro mo nchen na Asanteman ne ho na Asanteman ya krabehwe na Asanteman enbedimu ewo Ghana krodio yosebu nenim se Asanteman so yenim wase da sikadwati ase yenim wase da autonomy for Asante Region and autonomy for Asante Region from this time ko ni be hiana no afi krobia Asante kotoko no na ne beda mase yo abusuya edini ye so tvgh sem dika ko nyan subscribe channel subscribe no like no comment no share dem ahofro so nya bi ahwe ene de ye ko Canada o ene ye bra pani baako ye de nyine papa bibia ye ne bi di nkomo efa the autonomy for Asante Region ho say Asanteman ye ne ye ho ne ye mfiri eye aban ne nsem ne ye hwe affairs ye agudie ye tuna Asanteman ye mfansiesie Asanteman na Asanteman ye yi no na nu bi sem no de tu dwanum e de maamo no enti abusuya mumien support Asanteman mumien support na de ye won mumien som ye nye ne yi ne se be ye ye de amaye
Dubai enye kuro bia sebi ensuo kuro desert kuro eso ne Dubai ohene na ye kuro no saa na Asanteman se ye die wona gold oni ma yetu bia ye de a yetumi asiesie Asanteman enko aban bia ho na sebio ya kase aban ese ye ni aban ni problem bia Asanteman umiensom ni yenje autonomy for Asante Region, autonomy for Asante Region. Abusua se upese ubodwumadi hu dawuro ewo tentafide nso epese wo ye advert bia fa number ye twagu na phrase sia fa number ye twagu na phrase sia an fa na frɛ ni bebo hu dawuro ma wo ama no ne obi bia obia ya paso wo ye advert for product bia ho no call this number why frɛ na ye ni nkomo ewo dwumadi ne ho ne memwo na so dwumadi ne enye yie mo abusua ene bidi mbasia sei da se ne mosof kwaku Alaska bidi mbasia da se ne ye beto so e de amamo piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.